15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kisamla ki bakamai archaka ki badan hakin hon ka right to serve ki lapin pau gajing benyau halor gajing bam sngap ka sarkar halor gajing dawajang ki kabla yat men tala bon snem haba grand kilar pathai khu bor na kalyang usamla ki nong kinri nong elam ka kin hon ulo ong bana du snem arja arpulai kala pha ada gajing tho na lo ban kindu ru yau bas nyau bahalang dhar mentri badai khmi yakatna transport ban ai no iki de individual permit henry ka kut tang ha gajing kular ulo ong ru bana kalyang ki bakamai archaka ki badan hakate ka kin hon kinya chakmat bat pateng kamai namar na kalyang jongki kila de ban le ya ka badai ban le nakalyang jungi te ki bakamai offline ki bangila ai kating ka right to serve silong di nakalyang jungi ngi syam ka jing jenjar ka ba bon te bat nakalyang jungi ru nadu usnam araja offline ila ajing ko syaka sarkar cha concern department jong ka badiban page nakalyang ka transport di hadu kat menta kai ka demand ka jungi ka dei lingba banginyo ya ka individual permit di kat nakalyang ka government yang ini ke sekolah untuk kau ban ai si ban ai tambah hadu kan mentaro kidon bat ki katuk ni ki ba pressure yang ini balik bagi aggregators lah ni company dia nakalyang jungi hi ni kwa be ba ngin kamai be individual kan long self benefit kata hi jing sisa ki ong ini ba kin haban thau ya kameglaya motor vehicle rules jong kameglaya dia hadu kan mentala license kin palak ban thau ya kata ka rules ti yangi ki ong ba ki dang sim ya ka motor rule na po central ti wala kataro nakalyang jungi kelpat ba namadon katuk ni pat ki an ki bakila ban sna simit ru na banta kinu ki bayo jing mentoy ti haba nakalyang jungi demand ya ka individual permit kalbang ngilej ondang ngilej yami ngini ya mi setai si sarkar ki ai maningi da ka meglea motor rental scheme ti ya katuk rental scheme ngimtip mano bediman ro tambah nakalyang jungi yangi berdiman kem ai kata bad katu ka bomdon berdiman ki ai nama balai bagatu ka rental scheme ka dei na bantai ki businessman ya kata ngim tip ngim kwa hidu bangin thau yeno ino bakadon ka ike cylinder ne kamdon ne tamangi sukwa be ka hok kajong lejong ka hok kajong mangi ki youth kan ne ngidon kan ne ka employment crisis ka kata na banta ka jela jungi te ngikir padu sarkar ba soba kan sim kan clear bat kan sim kya ye kan ka demand ka jongi kan kata kan jing sisa bandadi kum kiwi ki sarkar te tharangi ki ajing yoro namar bangi la banyeng ka kila ki ki gejat la jong jing sisa ngi di ban ai man ki some facilities na kalyang sarkar karba kalyang jungi pak ngidang kwa bangin ai sa state revenue bangin siu ya ka sarkar la ki ai ke individual permit ro katai karai ka bangin sim nang ni khmat te namar mental singil ngimla su ban kendu ya ki high authority di transport secretary ya di Mr. Snow Balang badi minister in charge ka transport yang ngatrai la singi friday ngin lah bani kendu i bat ngin sesim kesenjam onang ada kendu iki tu ya menta pentingnya kamai paling ya ka menta tengin kamai so hi namar babon nangi ki babasakon babasakti te lada kim kamai ru kinyo thit jing thit dak e yang asam te kin ban kamai hi lada gidon ki bawan kum kita tengi ru ngini yang baik ini yang renti ngini le be ke badi ban le namar ngi la kwa balong legalize menong la demand ban ngim kwa balong illegal kum ki ba kum ki illegal ke cuma bisa pemitan bentang apa kan ka rapido ni ke ngi don benta ba kinu ro ngi kamai be ladi simet tak skuti jong lojong ngi tap umpenyang hi lada du ru ngi snahi katahi kadai Hakani gasngi nakalyang uba en lang sawian education secretary ke hinyotrap youth council HYC ulawan ban ai ke jingkar shani ke tegi samla hakaba ulapin pau baga sarkar ke reben shimkhya halor ke ni ka kam layo ban ya del rekap ban ya sendran lang ya ki ni ki kunhon jong ki riders ki ba dai ki nya skuti ki ban kamai hang ya ko nang ba silong adien bang i ba nadu menen dan ka notification jong ka sarkar ri ka transport ka ba ong ba khang persha ya ki no kamai asaka ban kamai ki bum sim dan ka permit dina kalian jong ka sengru ni mutasi yo ban dekat ban ai min sim ban kham tame ban ai jingkersan ya kani ka kunhon ka ba ka thop ki spangot ki samla ki ba kamai jakpo ban ki ba in jakpo ki ba kali ki kamai skuti dina kalian kasang ko ba inong ilam jong ki nong ya skuti ki da ban bisko hangi ro mo bakal dan ka representation ka ba na kalian jong ka kunhon kala pha so menteri badi pek ya ka transport department nadu arjan pulai adu kila paru ik reminder arpusau arpusan mo
mereka bersolusi berkebosngodiau kalau bana kalian jong ka sokar kami sim kya ban address ya ke isu bari ke jeng ya jong gidi ke indungnya asaka hang ya po nong ba sluang ki ba kamai ki badan dagi spangut ki ba degi para doa ki persnam ki jongi ban ki ba hero ki samla ki ba kersan ya ke yeng kasam bari ke jeng dekam jugi ke mamasi na kalian sang is ngoban ku pa ba kadai ka jeng bum ken sunyau la ke jeng kensteng na kalian jong ka transport ngi iba kini kesini ma nak kalian jong menteri juga nak transport ula yo ni kindo iki kindongnya dempa hati kiba kamai sisi ko majai syamati ma ka isu ke joki ro kalau ba ke bede ba kikot islam ngi iba kene ke sokar ma nak kapor la dan kinu ki kinhon ma kiba yaki ibaris ki isu ka keluar ban address ma tapi hindai haba kini kisamla mo kini kinhon kini kisamla mentala laisnam sausam kenti kila ris kini isu hindai iba umdan menu ban sakmar ban support umdan wei meliru ban kran ya ka haying dorba thawan halor kini kejing ya kini kedega kamyap ka kamim jo kini kisamla namar bang iba ka megalia kadan haka crisis unemployment crisis mo kasokar kamla ban aikam rela da kisamla ki yang halak kejong kijat mo buat ka dekini kiting pikyang dekin iki kendon ba pher ban penstom kini kisamla ba pendula pa ka bolong ro kom ka jing khang lat khang ti ki ban kamai ban yang halak ke jong kijat kasukar ka kran ka por ong ba kwa ban ai ki kam mo segini kena samla re kamla pat ado ban penbet penbeng ki kena samla re i ba kasukar ka sim interest tang itu ki jingi ki ba desi kasukar ka don profit isumpu ba belai kasukar belai kitrat juki badai pe ya kani ka benta mo kim simla ban address la kata sem ki labu kadai namar ba hakpo kani ka kenhuan jogini nonya skuti mo ba kamai kamdan kan ka interest ni kamdan kan ka profit na kalian jong ka sokar megalia i kumbala da pensno ki nongnya ki ni ki nongnya kun ki kenhuan juki samlama ki ong ba kini ki dan kita ki rental company ki bala yo ya ki permit ke jongki belai ke sokar kala bencim decision hapo tang hakikat tu kat ni tayo mah kani ka iba dan ka jeng no siliang bat ka ideology jong ka jengmot bat ka jeng tension ni jong ka sokar kolong ban ka sokar kan address tangi ki isu ki bala ben wara jeng mutai ya ka sokar rei ya ki kam ki bomla ben wara jeng mutai ka sokar ka le ban neglect bat ka yang kaseng di kitu jor bat ni maham joro bala da ka sokar kamla ban setelah ni kamla ban resolve hakane kasing ka pemerintah ya ka jing ya jong diki nong kamai asaka ni po nang Barcelona na kalian kasang bat kumjuru rengkat jong diki kunhun jong sama lagi dan diki spangut ni sa sempat dikirai bat ya ban piti kena bakane ka jing ya jong diki nongnya asaka kamdai su ban nang ya betang bat kimdai su ban sa pentut habaki kamai ka jak po jong Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya